Awaten daytoy rosaryo akas tanda ti ayat ko agbalin akalasag mo iti didigara nga do tuy puraw apanyulito isagot ko ken kabiag ko tanda daytoy tipod-pod no ken nadalus nga ayat ko nubilang sumken ni segga ken ila adi masaba yapros munto toy rosaryo ket malagip na tubiag ko no maiw kanto kanya tawanak ti taapad panyulito yapros munto iti batog day tapuso panyulito ken rosaryo kay papanan ni karayo pamategan at ngondong mo prenda ni ayat anasundo simboloy dani lagip panangilala ken talet di ako pa sa lahino rosaryo ken panyulito talek adyag patingga isuti kay batugan na tisagot ko rosaryo sapay ta ilalaem to panyulito mentad ko ikutam anak nuan sugno katukad na day tibiyag ko taken ka agsubliak ko awaten daytoy rosaryo akas tanda ti ayat ko agbalin akalasag mo iti didigara nga do tuy puraw apanyulito isagot ko ken kabiag ko tanda daytoy tipod-pod no ken nadalus nga ayat ko nubilang sumken ni segga ken ila adi masaba yapros munto toy rosaryo ket malagip na tubiag ko no mailiw kanto kanya tawanak di taapad panyulito yapros munto iti batog day tapuso panyulito ken rosaryo kay papanan ni karayo pamategan at ngondong mo prenda ni ayat anasundo simboloy dani lagi panangilala ken talek di ako pa sa lahino rosaryo ken panyulito panyulito ken rosaryo kay papanan ni karayo pamategan at ngondong mo prenda ni ayat anasundo simboloy dani lagi panangilala ken talek di ako pa sa lahino rosaryo ken panyulito di ako pa sa lahino rosaryo ken panyulito